Kibor pulet katanat umyam, lambat ke pulet katanat umyam Fire and Emergency Service, bat kibor ka State Rescue Team. Kila penlong ya kejingwat ya kabikamet jang uwe urang ba ha kawa umyam. Hadin bakali ojing tip baklon kejing suba ba uwe ubriau ula kenti bat noyap ila dia ha kejing keng dam site. Kabahap apo katanat umyam. Kat kum kejing tip beliau lum na ki pulet la pentip kibor pulet ka tanat umyam beliau kubor bakadan kawe ka kali kamai kabaran number ML not sunway nyau sunlight kablanya doba scam berlang karmo plang bakal penyeng hapeng kejing keng dam site bar hadian bagi pulet kilalet benjurep syakane kejing keng kilalap kene ka kali kabala penyeng bet hapeng kejing keng dam site bar hadian ba kila talasi kene ka kali lalap ushabi kali budan hapok ka kali bat hadian kajing talasi kilalap ka jaket jang we orang ba bat ka mobile phone narut kajing keng dam site layok jing te bru bahadian kajing bishar benya ek rukom long kalapen subah ki pulet ba imat ba ubanya ek ka kali ula kenti ne no na kane kajing keng bat kom tamar mar ki bor pulet rengkat bat ke pulet ka Fire and Emergency Service umyam bat ki pulet ka Special Rescue Team bat kumjoro ki pulet na kanong ba shilong kelehar syakane ka wa umyam ban penong ka jingwat ya kamet jong nunongnya jong kane kali kamai ha ka jing persang banwat de kamet kablane prosisngi henry tak hadu belayo ek ka kubor ki pulet kim shim lalap ruem bat kumjo empat la ban pentingna la unongnya jong kane kali ulan no ayap ha kane ka wa umyam bat nagaleng ki pulet kendang beteng manwat de kamet ha kasni ka babot bat ka jing toket karang yat bat nagaleng ki bahayeng ken ujor ki ejahar halor ka jing ja jong unongnya jong kane ka kali kamai